Жұма күні қайырлы olsun, эфирде Забан бүгін февральның 16-сы студияда сіздерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Қырымда ишғалшылар бір кішілік наразылықларының тешкілячысына қыдырып жезаламаға естей Құрман қасабасынан Сакин Айдер Ибрагимовқа полиция қадимлері келген. Оңа бір кішілік наразылық тешкіл етуден бағлы весиқаны имзаламаға теклиф еткенлер. Ләкин весиқада қабатлы инсаны не ады, не де сояды қайдетілген. Причину скажи, Айдерка, почему ты не хочешь подписывать? Потому что на меня вешают, что я организатор этого. Да ты чё? Я так думаю, что это будет массово. Почему? Потому что в этих бумагах не указывалось моего имени. Были пустые строки для фамилии и имени. То есть тот человек, скорее всего, я так думаю, что кто подпишется, там будет в этих пустых строках описана фамилия, имя, отчество этого человека. Екі қопқа кәпек бір кішілік наразылық иштиракчысы Рифат Мамбетов махкеме белгілеген 10 000 рублей пара жазасыны төледі. О кечкен сене октябрның 14-інде қорқмайы бір кішілік наразылыққа шыққан еді. Пара топламақ үшін Қырым марафоны тешкіл етілді. Шымды есе бұтын топланған параны 10 рублейлік кәпеклерге бозып төлейжеклер. Бөлі етіп Қырым татарлар, ишғалшылар махкемелері шығарған қарарларға наразылық білдіре. Хочу поблагодарить людей, которые поддержали, оказали поддержку и собрали эти деньги, эти средства. Вот эта поддержка, которая была собрана 10-рублевыми монетами, да, эта поддержка, как бы, я это воспринимаю как поддержку выражения своего мнения против того произвола, который исходит от силовиков по отношению к моему народу. Қырымның юқары Рус махкемесі сөзді Украин диверсанты Андрей Захтейні 6,5 елға махкеметті прокуратура 7 ел берілмесіні талап етеді. Бұны бәрі о 220 000 рубле пара жазасыны төлемеге мечбур. Захтей 2016 сенесі сентябрь айында яқаланды. Оны диверсия азырлағанында қабатладылар. Тақиқат девамында о дефалар же ФСБ оны электриканен азапларға оғыратқанын білдірген еді. Фигурант дела крымских диверсантов Андрей Захтей заключил досудебную сделку со следствием. И, очевидно, срок, который обговаривался в условиях этой сделки, был меньше, чем тот, который оказался в итоге в приговоре Верховного суда Крыма. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. Ахмеджетнің железнодорожный район махкемесі журналист Николай Семенаға жемат ишлерінен оғырашмаға ясақ етілмесінің манасыны аңлатмады. Бұақта Крым реалии білдіре. Журналист Николай Семенаны ишғалшылер сепаратизмде қабатлады. Санки оның мақалелерінде Русия бүтінлігіні бозмаға чағырулар бар екен. Ишғалшылер махкемесі журналистке 2 елік шартлапыз жезасына белгіледі. Жемат ишлерінен оғырашмаға есе ясақ еткен еді. Ніде в російському законодавстві немає чіткого поняття, що воно в себе включає. Зараз з розвитком соціальних мереж і інформатизації суспільства можна що завгодно вважати публічною діяльністю. Я якраз ставив питання про соціальні мережі. Суд ухилився від відповіді на питання і сказав, що нам нічого пояснювати не хочуть. Меджлис рейсінің муавины Ильми Умеров Қырымда өткерілежек Русия президенті сайлауларына бармамаға чағыра. Оның сөздеріне көре сайлау бөлігіне барған инсан Қырым ишғалына танығаныкі болажақтыр. Бармамақ керек сайлауға. Барғаның, танығаның дайын сайла. Кімерсі адамлар еле түшінелер, баражам да бюллетенні портит етежем, яда башқасына рей бережем. Яңғыш. Оны да yapmamak керек. Бюджеттен айлық алған адамларға açıktan açık айтмақ керек. Русияның қанунларына көре бір şey yapmaға ақылар жоқ. Адамын өзіне ақы, істесе бара, істемесе бармай.
Украина Русия президенті сайлауларынан кечірілуіне yol бермеме керек. Русия Украина тыш ішлері назерлігіне сайлау бөліклеріні açып, сайлав нәтижесіні танымаға чағырды. Русия Украина территориясында олған елшілік ве консуллық белналарында сайлаулар кечірілмесіне дестек етмеге чағыра. Бұл Киев, Харьков, Одесса ве Львов шерлерінде. Бұна Украина насыл жевап берме керек олғанына мұхберлеріміз огренді. Тыш ишлер мурачатны баханчык дипломатлар үчүн бойлы ал таби дегил. Devlet seçimler geçmesi sebebinden diğer memleket haber berip seçimlerini teлекüsüz geçirmege çağıra. Sergey Barshevski'nin bildirgeniye göre Ukrayna'nı bu seçimlerini kabul etmek için çağırabileler. Я би не давав відповіді на цю ноту. Невідповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. Şehirler arasında mescit yok çünkü Rusya konsologu şehrini dış işler nazirligine aldı. Halkara konvensiyaga göre Ukrayna Rusya'nın diplomatik müesseselerinde geçirgen seçimlerini tesir etip olamay. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яке відбудеться цього місяця. Якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо анексію. Bundan da gayrı bunu bildireler Rusya diğer saylav bölüklerini açmağa müracaat etmedi. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. İşgal etilgen Kırım'da ve Ukrayna'da geçirilgen seçimler halkara kanunlarını boza. Это уже основание для того, чтобы Украина не признавала президентские выборы. Это есть основанием для международного сообщества тоже, что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дельницы на своей территории. Kanunga göre saylav bölüklerini açmağa mümkün ama Rusya Kırım'ın işgali sebebinden bütün halkara kanunlarını bozdu. Bunu pare azası bildirdi. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і там заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Ukrayna Kreml'nin geçirgen seçimlerini kanunsuz dep tanıyacak. Yelena Stetsuk, Eldar Ismatov, Zaman ATR. Қалалар сарайының реконструкциясына тоқтатып, қазмачы, тарихчы, медениетші ве құружыларынан иштирагелі махкеме экспертизасына кечірмек. Бұл талапнен махкемеге хан сарайынан сабық мудирі Эльмира Аблялимова мұражат етті. Оның сөздеріне көре ханлар сарайына реставрация еріне yok етелер. Оны темсіл еткен адвокат Николай Полозов илжғажылерінің махкемесінде адил бір қарар беклеме. Бұл Украина ве Авропа махкемелеріне шикет етмек үшін басамақлардан бұры деді. Адвокат айтқанына көре халқара ұқығы işgalci Гебеле медени мирасына сақламаға мечбур еті. Даже по Женевской конвенции об оккупированных территориях оккупирующая держава обязана гарантировать сохранение памятников культурно-исторического наследия. Это обязанность в том числе и оккупанта. Поэтому здесь я не вижу никакого противоречия. Мы используем все легальные инструменты для того, чтобы статье санкционировать. Мюнхенде телекөсілікке бағышланған 54-ші конференция озышына башлады. Базар күніне қадар девам етежек. Мойын мевзулардан бірі Борусия ве ғарп мемлекетлері арасында олған мұнасебет. Бүгін конференцияда Украина президенті Петро Порошенконың чықшы олмасы бекленілі. Бұндан да қайры Донбасқа бірлешкен миллетлерінің 20 бен барыштырыжы аскері кірсетілмесі мұзакері етілежек. Мюнхенде өткерілген конференция черчевесінде Донбастаки вазиетні мұзакері етежек Норманд Корошевыды өткерілежек. Бұны Украина тыш ішлер назиры Павло Климкин айтты. Бұне берабер о Русиялі зенадашы Сергей Лавров үлі Корошев кечережек. Конференция девамында Қырымда қанунсыз яқаланғанларынан меселесі де мұзакері етілежек. Бұл ақта кечінлері парламентнің елбасшы муавины Ирина Геращенко білдірді.
2018 року є не тільки звільнення всіх заручників з окупованих територій, а там залишається десятки людей, але і розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля. І це не тільки Олег Сенцов, це десятки прізвищ і українців, і кримських татар, яких утримують в тюрмах Російської Федерації і в Криму. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz edi efirimizni Alina Blahina bugun programmasi devam etemeni sizlerinin nevbeteki yayınımızga kadar sağlıklaşam görüşkence.